Bungcwele luphawu lokulalela nekuthembeka kuNkulunkulu. Sibidelwe ebungcweleni. Lolu luhlelo lolulethelwa yiMbabane Church of the Nazarene lolungena njalo ngabomsombuluko ngensimbi yesiphohlongo kusihlwa emsakadweni weliphimbo lelibandla iVoice of the Church. Incwadi yaPetro yokuqala sahluko sekuqala livesi la-16 lithi, yibani ngcwele njengoba nami ngingcwele. Sibantwana bakaNkulunkulu uthi umbhali yetamelani kuthiwe kuthula nabo bonke bantu nitimisele nibufune bungcwele ngoba ngaphandle kobungcwele angeke siyibone inkosi. Simemo ke lesimlaleli, simemo sami nawe, simemo sethu sonke thina sibantwana bakaNkulunkulu kanaloyo longakamemukeli Jesu njengenkosi nemsindisi kulithuba nanyalo kokuthi asende sinqumo adihlanganise naNkulunkulu ngaye uJesu Kristu loyinkosi nemsindisi. Ngihamba naye umfundisi Dlamini, siyakwemukela Nkosi. Haleluya, siyabonga. Ukhona umfundisi Dlamini, sifiso utawusipha livi lenkosi emva kwanati timemedelo. Timemedelo mlaleli namhla entsambama ngilethi ishoko nje ukuthi sinayo inkonzo yemthandazo njalo njengabo lesithathu ngensimbi yokuqala nangensimbi yesithupha entsambama. Wemukelekile kude ngomlaleli lesikwendako ngaphandle kokuthi sive live lenkosi lisikhutsate singene emthandazweni sibike konke kuye. Uthi umhlabeleli nase ukhathele ekulweni bika konke kuJesu yena lonemandla onke. Senda kona lokho ke sibika konke ukukhathateka kwethu siphindze silethe netibongo kuye emthandazweni. Ngelisonto ke tikhona tinkonzo letimbili, yesingisi icala nga-8 ekuseni bese yesiswati icala nga10:30 emini yasekuseni. Nalapho wonke umukelekile kuhlanganyela kanye nathi evini lenkosi. Totimbili letinkonzo ticala ngayi Sunday school lekuyiBible study lefaka tigaba tonke kusuka kubantwana labancane kakhulu kuya kulabadzala tihleliwe ngetigaba tato. Kanti ke lesendlulisako ke futhi namhlanje ngokuthi evikini elitako sinato timvuselelo, tinkonzo temvuselelo ticala ngemsombuluko mhla ka-27 tiyoze tiphele mhla ka-3 kuMeyi. Tinkonzo siyabe sitiphathelwe ngumfundisi Albert Mathe losuka kuMahlanya. Kanti i-theme ithi flourishing in the house of the Father, kuqhuma endlini yasimakatse. Ngileto ke mlaleli timemedelo lesinato umenyiwe wena losedrutane losesandla nasemambabane nemaphethelo umenyiwe ukuthi utingenele. Tinkonzo ticala nga5:30 entsambama kuze kube nge8 kusihlwa. Wemukelekile mlaleli ukuthi uhlanganyele nathi sitodla livi lenkosi. Mfundisi Dlamini ngicela kwemukela kulesikhathi uphindze umbingelele umlaleli bese sithola livi lenkosi. Haleluya, siyabonga kakhulu baba Mdluli. Amen. Sibonga inkosi TK. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. Amen. uNkulunkulu kwethembile sisasebenzisana. Amen. Praise the Lord. Ngicela ukubingelela mlaleli, siyayibonga inkosi yenkadimulo lethembekile even na climate change siyanethwa kulamalanga, sinetangotho kulamalanga. Into lesingatibheki. Yeah. uNkulunkulu wethu loyo wenda konke ngesikhathi sakhe. Amen. But ke lamhla sithi holiness secure eternal life. Amen. Sinaka nje lokuthi bazalwane na ungathi unaka abantu babe Mdluli ba insure tindlu tabo emakhaya. Yeah. Bantu ba insure timoto tabo.
abantu ba insure nemalanga abo ekufa. Yeah. Bafuna ukuthi nabafa babe nesiciniseko ukuthi bangcwabeka kahle. Yeah. Yeah. Nempilo ke yelinguna phakade iyadzinga ku insurance. Amen. Indzaba yebungcwele ngiyo indzaba lesinika igaranti. Yeah. Umuntu waze waphila impilo lengcwele uba nesibinzi ngelinguna phakade lakhe. Hallelujah. Empeleni nakuthiwa asiphile impilo lengcwele, like I used to say, asendele uNkulunkulu. It is for our security. Amen. Indzaba yezulwini noma ungangibuda lesinye isikhathi ngaba nalo livalo lekungabi nesiciniseko sekuthi na ungibuda umbuto lothi utawufika enezulwini. But lempilo lengiphilako iyanginika isiciniseko sekuthi ezulwini ngawufika noma cha. Hallelujah. Noma bengete ngayikhuluma impendulo ngikunike nyalo kuthi na ungibuda ukuthi utawungena enezulwini. Kodwa nje ke impilo lengiphilako iyanginika isiciniseko. Amen. Hallelujah mlaleli. Amen. Sihloko sethu njengileso lamhla lesitawukhuluma ngaso. Sicela babe mdlulika asifundzele mhlambe base Roma 6:22 kodwa ke for the benefit of umlaleli lekungendeka mhlamba ngalithola ithuba asesicale ku15 babe mdluli verse 15 siyogcina ku22. Amen. Kanti yebase Roma sahluko 6 sicala ku verse 15. Phoke sitakona yini ngoba singekho ngaphasi komthetho singaphansi kwemusa? Cha, angeke. Anadi yini ukuthi lo lenitinikele kuye nitigcili takhe nekumlalela. Nitigcili talo lenimlalelako nome tesono kube kufa nome tekulalela uNkulunkulu kube kwemukeleka kuye kuthi nilungile. Akabonge uNkulunkulu ngobe benitigcili tesono kodwa seniwathobele ngenhlitiyo yenu yonke emaqiniso emfundiso leseniyemukele. Nakhululwa esonweni nasenibatigcilite kulunga. Asengikhulumise kwemuntu ngenxa yebuthakathaka bebuntu benu. Ngithi njengaloku nake natinikela ngalokuphelele ukuthi nibe tigcilite manyala nekukhohlakala lokukhulu, kanjalo ke namanje tinikeleni ukuthi nibe tigcilite kulunga kube kungcweliswa kwenu. Ngesikhathi nisetigcilite sono nanikhululekile ukuthi ningakwendi lokulungile. Natholani ke ngekwenda leto tintfo leseninemahloni ngato nyalo. Phela siphetho saleto tintfo kufa. Kodwa nyalo senikhululiwe esonweni senitigcilita uNkulunkulu. Nithola sithelo senu sekungcweliswa. Siphetho saloko kuphila lokuphakathe. Praise the Lord. Asesivale mehlo baba wethu lokhatimula ngebungcwele khatimula etimpilweni tethu nganali live lakho. Amen. Bungcwele bakho Nkosi ubende bucame etimpilweni tethu. Hallelujah. Ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Empeleni njengoba sengishito bazalwane kusihloko sethu sathi holiness secure eternal life. Bazalwane, a Christian is not someone who cannot sin, Yeah. but someone who is no longer a slave to sin. Amen. Makholwa ngicela kukwendlulisa ke lokho. Lasikhuluma ngebungcwele asisho ukuthi ngeke kwendeke wone. Kodwa nasikhuluma ngebungcwele sikhuluma ngekuthi
impilo lengcwele isenda ukuthi singabi ticili tesono. Amen. Mhlambe babemdluli khona lapho nje ungasifundzela chapter 6 ufunze nje verse 6 na 7. Thine nawe mlaleli ungaboyengwa ngisathane nakafuna ukucetha ngempilo yakho. Naka kubona ngalelo langa uwele esonweni bese ukutshela ukuthi kude lento yakho yekukholwa. Thine sinikwe sibinzi sekuthi we are no longer slaves to sin. Ngicela ufunze baba. Base Roma sahluko 6 verse 6 na 7. Siyathi ukuthi umuntu wethu lomdzala wabethelwa esiphambanweni kanye naye. Exactly. Khona kude uthi umtimba wethu wesono ude ufa. Singabe sisacilatwa sono. Umuntu lofile ukhululiwe emandleni esono. That's the point bazalwane. Thine Jesu Kristu kufa kwakhe abesinqobela asikhipha ebucilini besono. Yeah. We are no longer slaves. Amen. So lokuthi kuthiwe we are no longer slave, it's because we belongs to God. Yeah. Amen. Base Roma 14 uyak-attesta logo. Nabase Korinte nayo uyakusho 6 verse 19 to 20 lokuthi thine asisibo bethu sesiba uNkulunkulu lokuba bakhe uNkulunkulu ngiko lobekusenda ukuthi sinyalo salo siba protected sivikeleke nasesonweni sesine grace lo msa waNkulunkulu so usenda thine sivikeleke esonweni asisacilatwa sono thina. Hallelujah. Sesiphila impilo because sesina uNkulunkulu impilo lesiyiphilako say we are now slave to God. Amen. Lasifunza khona sithola Paul ubhalela hayi nje emaheden but ubhalela emakholwa eRome. Le language la ikhulumako la uyayibona ukuthi uyithatha eRoma ngoba eRoma bebadi kahle ngesicili. Yeah. Le language yakhe incike kakhulu kulobucila. Paul nakaveta lenzaba kulama Roma ubaveta ngengcondo yekwati ukuthi isicili besiphila kanjani. Ngengcondo yekwati ukuthi isicili asibe singendi lesikuthandzako besenda tinfo ta master. Donke tinfo la tendako bekatenda because master uthi angende ingcondo yakhe loyo losicili bengasebenzi bekusebenta leya master konke kwakhe abengakhoni kwenda. Uthi ke njengoba nine benticila nyalo ke ngoba seningala kuJesu you are no longer ticili tangala shothi lobucili bazalwane abupheli. Nangabe uphuma kuba sicili sasathane ubese uyeca uba sicili saNkulunkulu lokuthi ube slave to God lokusho an honorable position ube honored le position yokuthi nyalo mina sengisicili sakhe. Lasifunza khona nje Paul uzama ukukhulumisa indzaba yegrace. Bantu labanyenti nabakhuluma igrace lapha nje kubuta lomunye uthi why not as Christian nasesithi sesine grace yini lele bese ivimba ukuthi singachubeki nekona because phela sekune grace lese isihambela embili. Le ngcondo ithi ngike ngaliva lelivangeli likhona lele ukuthi nase sinale grace le grace yenda siphile sinoma because the grace itasenda lokuthi uNkulunkulu le grace yakhe isende tono mabomu sende tinto letingasito sincike kule grace kanila kukhulunywa ngale grace ukuthi nangabe uNkulunkulu usowulandzela yena
le grace yasezulwini utawuhamba ngayo ube sigcili kule grace yasezulwini. Nangabe ulandzela sathane utaba sigcili kule grace yakasathane. So ke sikhuthazwa lokho bazalwane as a church today ukuthi the fact that now we are following Jesus Christ, we need to be slave to him. Lokusho ukuthi wena awusaphili nasikhuluma ngebungcwele sokuthi nyalo sekudetecta uNkulunkulu in your life. Njengoba eRoma sigcila bekudetecta the master itshele lesigcili ukuthi nyalo utawuvuka wende nje ubabete sigcili sibabete iplan ukuthi sitawuvuka sendeni. Iplan yaso isithatha kuNkulunkulu, isithatha kulo master waso. Uthi ke lo mbhali nineke nyalo just because say you are now followers of Jesus Christ. Senide isay but the master is going to take over. Nangabe benticila itolo ngekwesono nyalo ke sendaba ticili ngekwe uNkulunkulu senda wenda tintfo nendele uNkulunkulu ngekwenhlitiyo yaNkulunkulu. Lamhla ke bazalwane sitokuthata ukuthi bungcwele possible. Possible because once we give our life to Christ, we become slaves. As slaves, shona site emandla ekudidicatela stendele lutho, but lo moya waNkulunkulu noma ke the master nguye lo detectako ukuthi sitawenda ini. La sifunze khona bazalwane sithola umcondo ukuthi Jesu wethu wafa esiphambanweni nakafa ngelanga lesithathu emuva kokungcwatshwa wase uNkulunkulu uyamvusa Jesu kulabafile. Lokumvusa kwakhe ekulabafile we then became victors. We are now victors to sin. Lokusho ukuthi thine sono seside emandla etikwethu. Lokusho ukuthi we are no longer slaves because of what Jesus did in our life. Ngiloko ke bazalwane lokusinika ke sibinzi lapha nje nabaphuluma babhala Paul ubanika lomcondo ukuthi naso utinikele uNkulunkulu what really happens. Ngilenza be ukuthi uNkulunkulu uthatha over asendise njenga master wethu nangabe itolo besicilatwa sono shothi uNkulunkulu nyalo ngekufa kwakhe esiphambanweni avuke ngelanga lesithathu thine nyalo sesi above sin. So kungako ke asisasito ticila ngoba sono so usincobele uNkulunkulu sono ngaJesu Kristu thine we are no longer slaves. Kungako adimanda ukuthi asibe ngcwele because we are no longer slaves thine bazalwane. Lo bungcwele sekudetecta yena athi babemdluli do this, don't do this. Do this, don't do this because he is the master. Hallelujah. Sitoma metela lokho bazalwane. uNkulunkulu ukhona lenzaba ke yale sihloko sethu lesithi holiness secure our eternal life. Ngilafike khona likholwa lithi nalihamba endleleni lihamba nalo uNkulunkulu wano lithi rate khona lelikholwa ngilapho lifike litikale lokuthi letento tami lendlela lengenda ngayo ngiyo lengitshela ukuthi mina ngidawugcina ngibheke kuphi. Sitocela bazalwane ukuthi umuntu akente isiqiniseko sokuthi linguna phakade lakhe uyalelusa lokwati ukuthi uyapi siyavuma ikhona igrace but there is one thing that you should know. Tendo takho will tell you the truth ukuthi wena ungubani kumele ubheke kuphi. Lokunye bazana lesitaku khuluma la believers may sin but believers are not expected to be slaves because they belong to God. God conquered the power of sin and death. Amen. Nakafa Jesu avuka thine besincotshelwa inzaba yesono. Hallelujah.
nakavuka thine besincotshelwa indzaba yelinguna phakade lethu linguna phakade lethu selalungiswa linguna phakade lethu sesilungele kuthi uNkulunkulu lendlela lasentela ngakhona sesinemandla ekumphilela uNkulunkulu simjabulise size sifike etinyaweni takhe. So ke lasifunze khona bazalwane umuntu angabi mtse kakhulu lasifunze khona Paul is highlighting that a change in ownership surely causes a change in conduct. Sithini ngalamagama lawa bazalwane. The moment you give your life to a certain leader, wathatha impilo yakho wayinikela kuJesu. Sinesiqiniseko sokuthi i-change lebhekekile in your life. Ngileta uhambelana na Jesu. Because i-identity yakho, i-ownership yakho seyikuJesu lo mlanzelako. Kangangokuwe noma ungayekela Jesu ulandzele Sathane. Vele showcase i-conduct yakho itaba espe indlela Sathane latiphatha ngayo. Lokusho ukuthi bazalwane, the moment we give our lives to Christ, it is a matter of must lokuthi lelikholwa lelo alinamathele libhekekile ukuthi kube ne change lekhombisa ukuthi lo muntu lo wabani. Lo bungcweleke busuka ekuthenini ulandzela bani. Nangabe ulandzela Jesu Kristu vele ubhekekile ukuthi lempilo yakho ibe in line. That we call holiness in the line yekuthi thine labakholwa kosilandzela uNkulunkulu i-holiness. Kodwa ke nangabe ungakhoni kulandzela uNkulunkulu lempilo yakho isinika ke isiqiniseko sekuthi wena you are to subscribe esonweni impilo yakho itabe isinika tithelo ne-identity yekona because your life is fully in line noma ke inamathele etindweni letingasito taNkulunkulu. Lamhla ke bazalwane ngileyo ke lenzaba lemgcokwa lesithi asitoyigcizelela bazalwane. Thine ngoba silandzela Jesu singeka kuthi sathi lokuthi sitabaticila babemdluli da Jesu. Amen. Kungako babemdluli naso ulandzela Jesu. Letintfo ta Jesu ubese kulabala bangamlandzeli uNkulunkulu ubuke kungatha uphili kahle because ungumlandzeli walo Jesu ngoba wenda tintfo letifana lenza bake yeslave njengoba abekisa ngayo njengoba ngishito bazalwane yenda lokuthi lo muntu abe ngiloku master lafuna ukuthi abe ngikho lokusho ukuthi akhe emandla abese ayaphela njengathi ke bazalwane njengoba silandzela Jesu Kristu nasikhuluma about holiness we are saying that Christian should under no circumstances should be like Christ because sesiticila sekudetector uNkulunkulu etimpilweni tethu bese siphuma ke neligama lelithi asibengcwele saze sabangcwele sibese siba nesibinzi ngelinguna phakathe lethu. Inkosi inibusise bazalwane. Hallelujah. Sivalene emehlo. Babe kwethu lo sezulwini. Maye siyabonga Nkosi ukuthi thine siyathi ukuthi umsa wakho Nkosi usiholela ekuthenini sibalekele sono. Umsa wakho Nkosi thine awendi ukuthi siqhubeke nebona. Umsa wakho wenda thine Nkosi sithi do away with sin. Amen. Because we are no longer slaves to sin. Siyathandaza Nkosi nemlaleli lamhla. Siside linguna phakathe lethu Nkosi sidisecurishe impilo yebungcwele siyinake ngoba ngiyo leta sinika sibinzi sekuthi lo lesimlandzelako ungubani sitawuphetha aphi naye. Ngiyamthandazela umlaleli ngiyatithandazela nami egameni lakho Jesu Kristu siside sikujabulise uNkulunkulu siyiphile impilo lengcwele
ngelihle ligama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Siyabonga baba Mhluli. Siyabonga mfundisi Dlamini, sibonge mlaleli kuhlala nathi elihlelweni sibidelwe ebungcweleni. Sihloko sethu namhlanje nalebeka khulumela itikwaso umfundisi ukuthi bungcwele buyakugaranta ukuthi utawuphila impilo lengunaphakade. Bungcwele kuphila impilo lengcwele kuyagaranta ukuthi utayiphila impilo lengunaphakade. Umfundisi ufunze kwaseRoma sahluko 6 verse 15 kuya ku22. Saphinze samthinza verse 6 na 7 khona la kuverse engangathi kusahluko 6 kuba seRoma. Ligama lelicamile lapha kule nshumayelo yanamhla mlaleli indzaba yebucili la itsitse kakhulu umfundisi kanzi itsintshwa ngumpostoli Paul. Yes. Mfundisi singakamniki umlaleli lenzaba icala ekusinzisweni ngekuthi umemukele Jesu njengenkosi nemsinzisi. Hallelujah. Lokulukhetho lwami ngikhethe lokumamukela. Yeah. Ithi le principle uNkulunkulu uyakhuluma nempilo yami but angeke angiforce ukuthi kufana ngendeni. Exactly. Ngimlo lokufuna akhethe. Njengoba ngidalele esonweni bengiphila impilo yesono uthi umpostoli Paul lapha bengisigcile sebona. Yeah. Then ngenda leyo decision mine ukuthi sengigciniwe ngilokuphila lempilo yesono. Nyalo sengifuna kulandzela Jesu kube nguye loshaya umthetho empilweni yami. Lokusho ukuthi ke nyalo njengoba uyibeka mfundisi nawe mlaleli ngifuna sihambe kahle ukuthi ke nasentinikele lapho Jesu lobungcwele mfundisi ngilokulalela lo master lomusha lo nguJesu. Perfect babe. Perfect. Nyalo nje mine angithi bengilalela master lomdzala. Athi angiyetshwaleni. Athi angiyelapha emgwaqweni ngiyothenga emantombazane. Bekangicilata angentisa letintfo. Yeah. The master. Now it's a turning point now. Sengikhetha ke lo munye master. Lo master lo munye ke nyalo so uyangishintshisa. So ngentisa tintfo tangakakhe. That slave sithi ke lokulalela ke ngilobungcwele. Lesithi bese buyagaranta ke baba Mhluli ukuthi lingunaphakade litawumanjani. Athi sithi sihlabelelo umuntu lomshanga igcina njani indlela yakhe ihlandekile ngekugcina livi. Exactly. Lokusho ukuthi mfundisi Dlamini lenzaba yebungcwele iyabiyela lapha ekuthaneni indzaba yekutitfoba indzaba yekulalela. That's all. Kuthi master uthini nyalo uthi ngikwende lokho noma ngingakwendi lokho ukubeka ke ngeligama lelikhulu umpostoli Paul uthi bucila bekulunga. Yes. Injalo mlaleli indzaba namhlanje ukuthi umaster obaticila tekulunga. Lokulunga lokusho ukukholwa ngoJesu Kristu sesikholiwe nguye bese sesiyamlalela endleleni yonke athi umhlabeleli endleleni yonke kunguJesu. Ungashaya mlaleli uyilobole ukhona TA utakuxhumanisa nemfundisi 78436839 78436839. Lokusho ukuthi le lifestyle mfundisi yebungcwele loyichaza kule gara leshoko ukuthi le ndlela yami ibheke kuphi. Ngilendlela letawuthi lona bekenda nabo besenda kokuthi naye akasakwendi nyalo. Naye athi ukuthi lokuyi weekend ngabe ngibhekeleke phanyalo ngibheka le. So khona umlaleli siyakwemukela mlaleli. Siyakwemukela mlaleli sibitelo bungcweleni. Hello. Yebo sisi.
Cela inombolo yemfundisi. Okay, sitayisho mlaleli, sitayisho sisekupheleni kwelihlelo. Okay, Father. Siyabonga sis. Sitayisho inombolo yemfundisi nasesiphuma elihlelweni 78436839. Isho njalo nje mlaleli lenzaba incenye yami ebungcweleni kulalela liphimbo laNkulunkulu. Ukhuluma njani uNkulunkulu umfundisi nami kuze kuthi toswa ngimlaleli. Yabona ke lo mbuto lo ubutako uthi ulukhuni kan umnanzi. Amen. As we read the Bible, uNkulunkulu ukhuluma ngelivi lakhe, the word. Hallelujah. Lokuhlonipha the word. Amen. Ngo kulalela uNkulunkulu. Hallelujah. Bese kuba khona lokuthi uNkulunkulu akhulume through his voice. Amen. Whereby uNkulunkulu sitawuthi nasambe emgwaqweni singaphathi maBhayibheli. Sigibele emabhasini ehle uNkulunkulu nganembeza. Amen. So khona ufisi lokunyumlaleli siyakwemukela mlaleli sibitele obungcweleni. Njalo bafundisi. Amen. Amen. Ngiyamagongo sibongo lapha eSikhombo. Amen. Amen. Gongo. Ngiyayeva abafundisi nayicacenza bamine nje ngibulawa ngesihloko sele yini esihlogeni sesibitele kuphi ebungcweleni ayiva lenzaba. Yes. Ngichaza nje mina wonke ukuthi sibitelwe ebungcweleni yayiva sibitele ebungcweleni. Yeah. Utapha sibitele kule indzawo. Yeah. Chaza umfundisi wathi fayi sibe ngcwele njengoba naye angcwe sibitele ukuthi sibe ngcwele. Yathi ngiyahlanza ngiyayilala ukuthi yathi leselo lehloko sathi sibitele ebungcweleni. Uma sibantu abankulunkulu sifanele singagcini kuba bantu but sibitele sibe ngcwele. Yabo nje bafundisi ngikhutshwa nje leslogeni nje ukuthi sibitele ebungcweleni. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Maye siyabonga. Mhlambe ke babe bengisachaza ukuthi uNkulunkulu ubese uyakhuluma through his voice. Amen. Just to touch a few. Ube wagcina sikuthatha mlaleli abe wagcina TK. Siyakwemukela mlaleli. Yebo sanibonani emsakadweni kaVosi. Hallelujah emtsangweni. Siyabonga abazalwane, siyabonga mfundisi Dlamini. Siyabonga babemdluli naTK. Yathi lembono nikhuluma kubazalwane ithi lembo ukuthi Jesu hambani ngamoya. Yeah. Hallelujah. Ikhona ninganofeza dingani kodwa Yeah. Ngikhulume kahle nje nanithi nini lesinyathelo sekucala kuba ngilokukholwa. Amen. Sekuyalandzela ke ukuthi ke sekufuna ke sihambe ngamoya. Lo moya ke uyasicontrola ke ngoba lo moya nguyelo lositshalo ukuthi kudle ungakudli. Hamba kanjena ubheke kuphi. Akusho ke futhi ke bazalwane ukuthi na uhamba ngalo moya ngoba abantu bayicabanga kabe emhlabeni le ngokuthi naso ukholiwe kumbe mhlambe kumbe sosi awusitho siphukuphuku. Okay. But ngulo master lo bokhuluma ngaye babedlala. Amen. Uyakucontrola. Yeah. Uyakutshela ukuthi ubuke ngalendlela yokuthi ukukhethe. Amen. Ungasakwendi konke wena ngoba usafanani uze uthi ningalingisi le live. Hallelujah. Anisendi njengoba live le. Oh Jesus. Manje ke bazona siyabonga lokuthi live la uNkulunkulu lingiyo ilwanyana yethu liyasiguide ukuthi sihambe kanjani endleleni yekukholwa. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu umfundisi Dlamini. Siyabonga lokuthi nje solo letimbo uyadicacisa la kithi njengebambu labaphila emhlabeni sithi uNkulunkulu akakwendela umusa mfundisi. Praise the Lord. Akwembulele tembulo letisha ngaso sonke isikhathi. Siyabonga abazalwane ngibabe hlophe emthangweni. Amen. Siyabonga mabhenga. Isikhathi sethu sasilimele mlaleli. Kepha ke nawusafuna ukukhuluma nemfundisi inombolo ithi 7612 8336 7612 8336. Indzaba nje mlaleli namhlanje nabe yithi nangabe uphila bungcwele lalela liphimbo laNkulunkulu. The master bewusicila sesono idolo
nyalo sowusigcilise kulunga uphila ngekulalela uNkulunkulu. Sicela usivalele mfundisi. Maye siyabonga Nkosi. Sesicocile nebalaleli sebakhulumile. Kube kuba uNkulunkulu kube uNkulunkulu empilweni tethu ngegama lika Jesu. Amen. Amen. Kuze kube livile elitako umlaleli uNkulunkulu akubusise.